Yesu niwe nihishemo bwa mbere y'ubuhungiro ndacankura amahoro mbere ya mbere y'ubuhungiro Yesu niwe nihishemo yambereye ya mbere y'ubuhungiro ndacankura yambereye umwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare yambereye umwami n'igitare Umami ni gitare
Haleluya gikomeye. Yambereye umwami n'igitare, umwami n'igitare, Yesu we gikomeye, gikomeye, umwami n'igitare, yambereye ubuhumyi, umwami n'igitare, umwami n'igitare, Yesu Yesu we yambereye ubuhumyi. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Hallelujah. Yesu wa Nazareti. Sifa kwa Mungu.
Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mutuze gatoya. Cyane. Mutuze gato. Reka. Amen. Umuyobozi wa gahunda. Mutuze. Ndashima Imana ko tuje kubw'impamvu za mwene data rutonesha. Kabuye aravugitse mu isi no muri Afrika. Niyo mpamvu yatumye tuza kugira ngo natwe twizihize byibuze duke twibuke imirimo myiza twakoranye na rutonesha. Ari mu bantu batwakiriye Kampala twimukirayo. Turabana mu ikanisa, turasengana, turakorana. Hanyuma ejo bundi bambwiye ko yapfuye, ndavuga ngo Mana ese twokora iki? Nibi ntabwo bihagije. Kabuye yarahagarariye isi. Yeme nimba muri hano ni muvuga ngo amen. Nari nsabye umuyobozi wa gahunda asubira abe nkusuya areke ibintu byikeho buke babone kubwira abantu yindi mirimo ikurikiraho. Kora kumurya papa. Sema amen. Amen. Bangu wigire nyuma bishop. Twaje. Karibu sana. Banzureke papa. Igira nka. Twaje. Twaje president. Ugira uruhu haruke kandi nugira rwinshi birakugora. Ugira uruhu haruke nugira rwinshi birakugora tutujera. Ariko ugira uruhu haruke. Ufe kugira uruhu haruke ariko nugira rwinshi ntibigushoboke. Ako ni kamwe. Kabuye banza mureke Imana. Kabuye ntabwo ubukristo bwari filozofi. Ubukristo bwe ni nka vocabulaire ni nka izigenda isobanura ijambo rimwe karivuga ngo mu magambo 5. Ariko filozofi izivuga amagambo adasobanutse acanze ni nka ya migani Yesu yageze acira abigishwa barenguka bene abababira inshuti akazabira wavuze gute Yesu abati kuriya naza mbabwira ngo si ku bukristo bwa Kabuye bwari bumeze si ubwo mu migani si n'ubwa filozofi ni nka vocabulaire nizivuga ijambo ikazivuga ngo ngenganye ni umuhungu wa Serugaba wa Sehumza wa ngenganyi aho Serugaba ni umukwe w'abasi mbese ubuzima bwa Kabuye ni nkuko bwari busobanura. Abe ni umwigisha Jacques Atovu urasobanura urivuze umugabo twoshakira tuvuge ngo se ngo yageze songoza inkoni hapana kandi iyi phrase muzamuvuga ngo buriya butwari ngo abukuri wanyu iwanyu ntimwobona itwari habe ni wacu ntitwoyibona. Ubutwari bw'umuntu buba mu ndangagaciro z'ubumana. Iyo udafite ubumana muri wewe abasita ntibokuzara n'abasegege sita agasigara bizimana wunguru yubajije wuzuye imbaraga z'ubumana. Rero mushini impuhwe nubwo tube ngabaranya na president agira nk'ubwoba bw'umwanya ariko mugarutseho usubira ushira ubwoba ni wowe ngarutseho usubira ushira ubwoba ushira ubwoba use n'utahaye ubona kandi uhaye ubona use n'uhaye udukata kandi utahaye udukata use n'uhaye utubuza kandi utahaye utubuza use n'umuntu ubahirije umwanya ariko kandi ufite turanga papa
Sibai turongera yaratarahaguruka umuyobozi dutangaza haleluya semeni ame mubeka bigira yo gutya mugira gutya mubeka batasuka beya ngahereba kuri sente nimpagarika wamuhagarika ube kutibura kabiri gusa
Thank